táto zmluva v podstate zjednodušuje podmienky pre spoluprácu v oblasti dopravy a tým pádom vytvára podmienky pre jej rast a takisto pre rast hospodárskej, respektíve ekonomickej spolupráce. Znači, ovaj ugovor treba da pomogne da pojednostavi i pomogne da se olakšaju ti uslovi koji su postojali između naše dvije države i da pomogne ekonomski i u ostalim razvojima. My sme sa už v novembri minulého roku dohodli, že v duchu tejto zmluvy od nového roku, od 1. januára 2012, nebudeme limitovať vo forme prepraveniek bilaterálnu alebo viacstrannú dopravnú spoluprácu, ale otvoríme ju. Danas smo dakle u cilju promoviranja interesa, jačanja ekonomskih i dobrih odnosa naše dvije zemlje. Dnes prezentujeme otvorenost v riešení dobrých vzťahov medzi našimi dvomi krajinami. Razvitku cestovnog prijevoza putnika i tereta. Rozvoju cestovného ruchu a nákladnej dopravy. Ovim sporazumom utvrdili dobru bilateralnu suradnju između naše dvije zemlje. A touto dohodou sme akoby potvrdili takú nejakú dobrú bilaterálnu spoluprácu.